ngasi gi topic pujarak liba asin HEZBULLAH HEZBULLAH si kanano makhoi gi thongdang karino HEZBULLAH atop leibak singa atop foreign country gi leinari ba mari ha masi gi matang dani ko HEZBULLAH hai base Lebanon de leiba political party amasung military wing haibadi rajniti su yawba aduga makhoi tongan ba army leijaba group amani ko samna kana political party amane ba haribi HEZBULLAH se karamba chahida lising ma chamapan marfuni thoida linkhalak pani ko haribi matam se Israel ga Lebanon ga war thok civil war thok matam da ko Israel gi IDF Israel Defense Force na Lebanon da invasion changak matam ni ko haribi matam masida matam dugi leiriba Lebanon gi Abbas al-Musawi amasung al-Tufeli hariba makhoi ani ase masida linkan likhibane ba hariba makhoi ani ase gi larik tamak podi makhoi se Najaf kom Iran da tamakibani ko maduda makhoi na kom da larik tamuraga halakpa matam masida makhoi kan laibak asida civil war haibade ko gi hatna suna ba amasung atop lam jingdagi Israel gi apartheid regime masina makhoi invasion khudum jansilakpa matam lakriba 1982 gi masigi matang ase se akoina atop lam jing geopolitics amu yeng batai ko hadi 1982 haiba se 1970 na sahi mari ka ki mamang de Iran da Iranian revolution habdi Islamic revolution lakro matam ne ba hadi ba mukoi Najaf tam ke ba Najaf ko kom hari ba sida lairi side anamani Iranian revolution Islamic revolution mu pam jabak maduda Islamic revolution da Iranian revolution da yaw ki ba chhatra singil larik tam pham jang du ne ba kom se masidagi tamak bane ko Abbas al-Musawi adu al-Tufeli makoi ani si jo makoi na halaga Iran da hokriba Imam Khomeini gi revolution se masumana tawga makhoi se Lebanon da khoi gi oba sakti am revolution am prok pame ba masidagi makhoi la aga halaga 1982 da haribe HEZBULLAH gi artha de karino hip sabadi party habne ko Allah gi kangbu na mana makhoi na ma se me ko HEZBULLAH se makhoi gi oiba makhoi gi political party to ngal leise ko makhoi gi political party du maminga Lebanese resistance loyalty bloc hai ko aduga makhoi gi army gi wing aduna Jihad Brigade amasung Lebanon Resistance Brigade hai ko brigade ani lei ko makhoi gi aduga makhoi na karam prithvi gi oina exist of resistance se masigi member amane ba exist of resistance habse karinu har gadi Iran luchinga ga Middle East ki leiba khara punchnaraga amasung atop haibedi third world country developing country khara punchnaraga semba lanmi gi oiba sangsthan amane ba ko haibedi akoi gi NATO gi America na luchinga ga NATO gi leiri asumana tawraga exist of resistance haibase third world country Iran na luchinga ga leiba khara ne masigi member amani ko HEZBULLAH se aduga HEZBULLAH na pamli base karino HEZBULLAH gi pandam se yamna pak chawe du khara khangat labada ahan bada makoi na pammi base Lebanon gi leibak tagi Lebanon gi lamdagi Israel sem go tan thok pasi makoi gi ahan ba goal ne makoi gi pandam ne ba panthung ne ba makoi na pamli base HEZBULLAH na pammi se ani subada karino haibata aragadi America British France amasung atop nongchup lom gi leibak singa se masigi makhoi gi chatna lon chat singa se habedi makhoi gi lam amabu otpa nei bagi chatna bi se masidagi maru fangna Lebanon dagi muthat pa amasung atoppa leiriba thangnariba neighboring leibak sing thangnaraga leibak leibak sing Middle East ki leibak sing sidagi tanthok pase makhoi na pameba du ahum subda makhoi na pameba se communism habedi Iran gi yawol loi Imam Khomeini gi wakhalo la se sandok pasi pame ba aduga mari subada makoi ni yamna mayok ta lepi ba se western gi oiba chatalon chat western gi political system aduga anti zionist ne ba hadi anti zionist am anti western se masi makoi gi pandam ne ba HEZBULLAH gi aduga manga subada makoi na pam li ba se pan Islamism pan hai ba am makoi ba ko pak sauna Islamism Islam gi wakhalon dai ko gi rajniti da ai ko senmit lon da lan gi matang da aduga samaj seba tawagi matang da hariba singa se Islamic ki oiba Islamic system ase masida based oraga aikogi samaj ama semba se HEZBULLAH na pame ko HEZBULLAH gi hauji general secretary orba se Hassan Nasrullah ne ko mahakna general secretary orko matam dagi ni HEZBULLAH se prithvi gi platform da haibadi aikogi prithvi na sakhangna ba mu orakriba se maruina makoi se 2000 gi matung dagi ni ko makoi na politics ta participate to borokre se rajniti yaw borokre se hauji maki oina latest 2023 gi matam 22 gi swai da makoi na parliament da pariba makoi gi mihut yawri ba se mi chama ga kul leiba parliament se mi taraga mangam yawe ko haibadi makoi na pariba se saruk sam da trying thogi percentage sang da ne ba sada trying thogi sang ne ba makoi na paris hadi makoi gi participation mihut ase yamni yauri ba Lebanon gi parliament da aduga Hassan Nasrullah gi matung in makoi gi leiriba HEZBULLAH gi army gi
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ आर्मी से मसी हारिबा आर्मी से अफगानिस्तान की टोटल स्ट्रेंथ मखोगी अफगानिस्तान की लैरिबा लानमी मसिंग दगिदी हिजबुल्लाह की लानमी मसिंग नि हेना मसिंग यामनि हाइदि मखोई से यामना कल्लेबा लेबनान की मनुंगदा अमसुंग मिडल ईस्ट की लैबाक सिंग की मनुंगदा हिजबुल्लाह से यामना अखोगी शक्ति लेबा पॉलिटिकल अमसुंग मिलिटरी की ओइबा संस्थान अमनेबा हिजबुल्लाह ने इंगेज तौरिबसिंग से करम थबुक मखोइना मियाम की थबुक थरमसिंग याम तौइको थाबि सोशल सर्विस कुंबदको मरुइना मखोइना तौरिबसे स्कूल की महि तंफम संगसिंग साबा अदुग अना लेंग संगी दमक हॉस्पिटल साबा अदुग अंगांग सिंगबु लेवनन की वैल्यू अमसुंग मिडल ईस्ट की कल्चर ताकनबगी दमक मखोइना मतम मतम की ओइना समर कैंप तौवी निंथा करेगिन कलेन थागी मतम की कैंप तौवी अदुग निंथम थागी विंटर कैंप तौवी अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन सिंग हाबदी ग्राउंड कोगी लाइरब मीसिंदगी हरक इना खुन मी फौगी ओइना मखोइना ग्रुप असिद लोइनमक याहोन्नबगी दमक होटनैयेबा करिगुम मतमना मखोइना दरकार ओरकप तारगदि अतोप लमसिंगदसु मखोइगी आर्मी सिंग से चटलगा अमसुंग नत्रगना अखोइगी वहाइना ओइरबसु नत्रगना खुटलाइ मतेंग पांगलगु ओइरगसु अतोपगी लमदा मखोइना याउसिल्लेबा करिगुम दरकार ओइरकप तारगदि अदुगे हिजबुल्लाह सिना मरुइना मखोइना अतोपगी हाइबदी मखोइगी लमदगी लेबनानदगी थोलआगा अतोप लमसिंगदी यामना मरुइने लान सोकनबदे याउसल्लिबसिना करिगुंबा इजराइल गा सोकनबा तारगदी मखोइनी याउसल्लेको अदुगा हौजिक ओइने हिजबुल्लाह से करमबगी प्लेटफॉर्म दा मियामना मसक खंगनबो ओइयाकनि हौजिक इजराइल अमसुंग पैलेस्टाइन गा सोकनरिबा लान असिदसु हिजबुल्लाह ना यामना ममांग थंगना हुथी हिजबुल्लाह अदुगा ईरान गे IRGD ग्रुप हाइरिबसिंग से यामना मरु ओइन लौरिको हिजबुल्लाह ना सो हौजिक इजराइल गा पैलेस्टाइन गे सोकनरिबा लान नसु यामना मरु ओइबा मतेंग पांगेको हाइबदी मखोइना हमास की लैरिबा अमसुंग पैलेस्टाइन की लैरिबा लाल हौरुप सिंग असिदा मखोइगी लैरिबा मियाम सिंग असिदा मतेंग पांगेको मतेंग पांगबसे पैसाना पांगी अमसुंग मखोइदा मिलिटरी की ओइबा आर्मी की ओइबा सिपाही की ओइबा ट्रेनिंग सु मखोइना पीबदा मतेंग पांगेबा अदुगा हाइरिबा हिजबुल्लाह से मखोइगी लೈ हिजबुल्लाह से ngasi ओपिनियन पोल सर्वे लबु मतम लेबनान की लैरिबा ग्रुप खुदिंग मकना हाइबदी कम्युनिटी खुदिंग मना याम मखोइगी याबगी चांग असी यामना वांगेको अदुब हिजबुल्लाह ना ख्वाइदगी थ्रेट तौरिबसि इजराइल नि अमसुंग वेस्टर्न की लैबाक सिंगनिको मरुइना अमेरिका UK फ्रांस जर्मनी हाइबा लैबाक सिंगसनिको अदुना हिजबुल्लाह की मखोइगी स्लोगन हाइबदी मखोइगी वहौदोक्ता हापिबसे डेथ टू अमेरिका डेथ टू इजराइल डेथ टू Zionist hai ko mo hogi masi yamna pamnaba ihaugi wahi amaneba hai basina maram oiraga Israel amasung America na Hezbollah se terrorist organization lauthueba hai be Hezbollah se akogi India ki context ta koina amu yengbe ai ko India ne Hezbollah se karigum India की historical post independent India की ओइना ngasi फौबगी ओइना सु positive पालेबा 2020 दा पालेबा इंडिया की सरकार असनसु हिजबुल्लाह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अमनी हाइना लाउथोकपसु लैट्रिबा मसि लाउथोइबा से अमेरिका इजराइल अदुग मखोगी लैरिबा लॉबी कंट्री खरान लाउथोकपनी को क्वाइदगी यामना नुंगाइरिसना करिनु हरगदी हिजबुल्लाह से टेररिस्ट ने अमेरिका लाउथोकपनी अदु मखोगी लंगी पार्लियामेंट ना गवर्नमेंट ना अदुगे लैरिबा मियाम सिंगदुनदी मखोइ से टेररिस्ट ने खनबा करिसु लैतेबा मखोइ से खल्लिसे पॉलिटिकल पार्टी नि अदुगा आर्मी की ग्रुप अमनि ना खल्लगा मखोइना मियाम सिंग यामना अफबा मरी थम्मी अदुगा मरुइना हिजबुल्लाह ना अफबा मरी थम्मी बसे करम लेबान ईरान दगी हिजबुल्लाह के फंडिंग यामना फंगी को पैसा की फंगी खुचुगुला की फंगी नोंमै की फंगी अतोप पगी मखोइना करिगुम थबुक अमा तवो मतमदा ईरान की मोंग मतौ सिंगा हिजबुल्लाह की मोंग मतौगा अदुम चाम मुक माने हाइबमुक याद्रगसु चाम मरफु तरा की चांगदी मानरियबा ngasi gi matang aswai loisan jarage हिजबुल्लाह की matang asu मखा तरक पोइना टॉप टॉपिक अमुक पुदुना लाक्सरि